Have you subscribed to our new newsletter, The Frontline, the newsletter that will look at the history of the Southern Africa Liberation Archives? If you have not, please scan the QR code. If you are using your mobile phone, you're not able to scan the QR code, please go to the program description. You find a link to subscribe to the newsletter. We are not only asking you to subscribe, but also to support. And those are going to support or subscribe in the next few months up to end of October, you have a chance to be the foundational member of the Frontline. This is part of the Southern Africa Liberation Archives, because we are expanding our archives to beyond Zimbabwe. We want to look at what was happening in MK, SWAPO, Frelimo, MPLA, and of course, it's all about the history of the liberation struggle. And today, in the ZIPRA Liberation Archives, we have a special guest. It's always interesting when we talk to the pioneers of the liberation struggle. How was it in the early days before ZIPRA, when it was still special affairs? And today in our program, the guest is Amos Dube. He went to war in 1969. These are the guys who had the early conviction that Zimbabwe needed independence. He's deployed in 1970. Along the way, their first operation, they get captured and is sentenced to death. Later on, is committed to life imprisonment. But he has the story, he has the drama, and he has all the details of how he survives the death row and his story up to today when we sit down with him and listen to the story. Please don't forget to subscribe, to share, to comment, and to like. Of course, the idea is to give you as much information as you can, and we'd love to get the feedback from you as well. Abafuna ukuya ku-intervention Chinga esebuyile uChinga bela hawu Chinga ngamazi safunda sonke la futhi wayephambi kwami la uyamazi Chinga nguye wafika wazi usihambisa wazi qala wayangale kuzana wathi lifuna ukuthi lithathele ngaphi ezandla ngale kumbe ngapha kuzipha abezandla bathi hayi thina singeza ke sibuye khona ngapha kuzipha thina bezapho kuyena thina hayi all right asimatsheni khona samatsha sesiya khona singala mbhobho bona wayothela imbhobho manje zingasuka khona ngale bethi khona sizanika ke imbhobho all right asambeni thina sihamba phela laba befuna ukwala bakithi ukuthi baye ekhempi yezandla hayi sahamba zabicabezile ngabantu hayi zazikhola msenzi right impondo hayi sakhuluma la abaxoxa la uthi hey futhi nokuraya bona wethu imbhobho yengiqambile kuze mabharedi kuhle ukuthi manje hayi inokuraya hayi futhi ayuraya mfana umuntu ulaya umuntu futhi ayuraya machiya phansi ayibulali isitali njalo hayi basesiqalisa ukuthi ngoplayizwa abahamba bempini manje ngihamvele ngihluthwa ithumbu laliphuma ngihlike ukugijima ngithi mina no xa ngagijima la ngazi ngithi hayi ebusotsheni angisoze ngikwanise into elizangihlupha manje ngale futhi abantu laba esewuza ama-instructors angikhona ama-British la well mina ngayi-trained ukuthi ngibe instructor and so on whatever ngoba intamba leyo ukuthi seyivula le matesi yayivele imelele mina ukuthi khona yabe ngu-instructor everything yonke into ngangiyazi ngangikutraining konke lo mina nxa ngilimele so labantu laba bazabe besithi ngiyazenzisa mina ngisizwa ubuhlungu la ngcono ngihle ngiphume la ngiye kwelatshwa manje kuyelatshwa kwangikhona ice ngapha ekhaya ubaba uyagula vele kaphilanga konke lokho zinzima abafowethu labancane bathi singeke senze lutho thina nxa wena ukhona ngcono wena ubuye wena uzokwenza hayi akhangela athi no yikho ngathutha umuzi wangithi wonke ngawususa futhi ewange awubisela kona bemanyana imali yami yedimo angizange ngiyenze lutho hayi ngadinga wona ngabisela abazali bami ekhaya mina hayi so-right hlaleke lapho ngahlala isikhathi eside ngaze ngangena umsebenzi ekhansilini bathi wona wena ufuna umsebenzi bani mina lokuthanyela izimbuzi vele ngifuna ukusebenza khona ngathi all right hamba ngale ngena uyekwenza i-interview ngale hamba awenza i-interview yangikhona kathi hayi bazamfaka ngibe ngu-messenger
suka lapho ku-messenger ngizipromotha mina ngendlela yokuthi angivele ngizenzele ekhanda lami khuluma labo ngithi hayi no uyabona nalapha into engifunayo ngifuna ukuthi ngisebenza hayi ukuthi ngibe ngihlezi kuphela angifuni ngifuna ukuthi ngibe ngisebenza la kanje bona bathi sibambe umsebenzi wokuthi ngibe ngumathanyelo etoilet kanti ngale undoda othiwa ngijimi wasithi hayi no lo muntu lo ngifuna abe ngumessenger right sengena ngalo umessenger awu ufuka ku-interview ukuthi mathi lo muntu ngiyamvuna lo wase siba ngumessenger empopho so ube messenger laphana ahlala amadoda la secomplaina imali lutshwana mina hayi no mina lingazathi lifuna igrade so zibalinike igrade lingazathi lifuna imali thini lifuna igrade lingathi lifuna igrade sekuqedile lizapasa but hayi sibhala ama-application sabhala ama-application nami ngayibhala bathi hayi ngcono ubhale wena dume ngathi hayi angibhali mina linabhala nini liyesubmitha mina zasubmithe yami ngazokuthiwa ngifuna yami ngizafaka mina submission sayifaka-ke ama-messengers woke safaka ama-complaints nasembatshethi funani igrade kuphela sifuna igrade asifuni imali sifuna igrade uyabona indlela yokubamba abantu ukuthi ma sifuna imali ikhansela ayila mali funani igrade uze lichaphe lapha sabhalela usitili wathi banikeni igrade basanika igrade abakhalanga amadoda sesiza kuxotsha umsebenzi uthi wasixotshisa umsebenzi xotsha umsebenzi uxotshelwa licela igrade azayicela imali usitili wathi banikeni igrade sanikwa-ke igrade 2 lezo grade 2 laphana ngizothi manje selixotshiwe yini aliqotshwa imali sikholile imali asengu-grade 1 sengu-grade 2 lo simali sikhona usafuna lo ngabe usafuneni imali usela yini into imali yakho nayo ngaqalisa ukungena isikole laphana ngabala up to form 4 ngoba kade sesiphiwe i-scholarship ihulumende wonke ama-excomandate nxa efuna i-scholarship yohamba afunde ngabala-ke ndoda ngazi ngayenza i-form 4 kade ngenza angisabhalanga ngenxa yokuthi into le yayisengikhulela kakhulu ngasengisiya ku-operation afika udokotela lwana wafika athi iheniya mina alright ngayithi iheniya ngayiphikisa ngamtshela ukuthi khona bengisempini ukuthi bebenilengisa umlenze angimazi ukuthi yini kangimazi ngoba ngalesa sikhathi izaphu lezani kwakuvele ungangenelwana kwakuwinjalo engweni babebhala naye operator wabe ngi-operator uthi wasolda khonapho ngase ngenze ngahle ngajoyina i-medical aid ecounseling azange bethathe isikhathi but after 3 months bathi hhayi ngathi njengoba usujoyine 3 months le wena hambe lokhu uze zilonge usiyimemba ngapha siza kubhadalela yibo abangibhadalele ngabhadala yimi all along nxa ngihamba ngagijima ngihambe kuphela iphume ithumbu lilengi mina la manje sithi ngibe yisifo esithize ngangakwazi lithumbu ngaze ngizwe ngodokotela lithumbu amadokotela sengiwabhode wonke ngaqeda ngizama ukuthi ngithola amaphilisi okuvala nto athi akuvaleki lwana okuthiwa nguNtarumba swabhobhuja kwangona wafika ethi hayi no sisiyeniya ubuye sejalami nga-operate emadoda ikwamba lapho kanti khamisha khona amaphepha amele ukuze okulimala azange bakungizwile bathatha kwathiwa kula ma-percentage nangundlovu ngijijimala asuka kuthiwa kagubi iviki building sisemkwadi siyadinga ifayili yami isingene kuthiwa i-task force yayingene ku-task force siyafika i-task force ihambe la ifayili yakho zange ngithole lezi ndonda le-compass sinelela nandaba ngachiya kunjalo ngase ngiqala-ke manje ukuthi no ngayimpilo inje sokuthi ngithathe sengithatha-ke ngithethe mina 91 first born manga 91 isingijiyile nje first born yami bayidubule eSouth Africa last year owesibili inkazana lo inkazana osempilo kathesi usengene esibhedlela empilo
nguyo lokho eyincedisa ngokunye khona khona. Khathesi lo mfana uchiyo abantwana 2 kumele ngibafundise. Ngabafundisa abantwana angathatha. Lokho ngibamba lapho abantwana bakhona. Yizo abantu bekhanga ma 2K mina ngithi le 2K velana ndawo. Mina ngastart umuntu nihlale la ngistart ngenze umbone into vele yena aim yakhe uya ngaphi uyenzani. Ilayo khona sithrupeni. Wanje uthi uyabuya test kodwa ngiyambona ukuthi no umelele yakhe indwe yeke la ithathe la ngizathola omunye ozangifina. Kulapho ke ngiqalise khona last ngo20 ngathi ngiqalise ngo2014 udinga imine kwathi indawo khona ivaliwe. 2015 indawo khona ivaliwe ngahlala 2024 ngahamba mfethu ngatshilo futhi mine khona le ndawo nje suzo hamba idinga. Nangihamba njani bangitshela indawo ukuthi uhambe so ubhoda ngale kweGwanda uzabhoda uthi ungabhoda qansi intaba nokwehlela intabeni fika ngahamba ngangiyena nyathi phakathi khulu kude emgodini wangikhona ngangena phansi ngithe ngene phansi ngaphiwa intambo yazi izobhungane zemgodini yiye ngayiphiwa inde umgodi wakhona lamathanela ayi4 1 2 3 4 kanya nje phezulu lapho ngathi kule ndawo ufikela khona abantu ababe bezotshintshela abaphuma nxa bephuma labana kwakulama shift ngangikhangela bafika bamelele lapha phandle laba bangaphuma ke khona bezangena phandle awona. So ngithe ngubona umgodwana ngase ngibuya ngizokhuluma lo impostoli afika prophet wathi wena vele ukhokhela amadlozi akho azange ngimphendule ngomkhangela ubheka ngathi ngayise ubone ku-right lami ngihamba ngakho khona ngikhutshwa yikho lokho akulanto engayenza. So ngathi impilo yami ukuthi ngilapha nje ngiphila nje okunye ngiyakutshela but okunye kuyacatsha bese ngicabanga ukuthi ngine-age ngibe ngithi anyway but ingazi ukuthi into leyi yona leyi ngayihambisa njani ngoba I think bona ngabe khona ebhukwini bathi wona ungakhipha ibhara yodwa kuphuma 2 ounces ibhara angazi 2 ounces uthi ngama-grams ngaba ngingaka ngikwazi ungakhipha ibhara 2 ounces simbala mina ukuthi 8 ounces i-1 kg so that is taking khipha amabhara ngu-8 ounces kg i-1 kg so ukuthi imali iningi lapha. So kadinga umuntu investor ukepha leyo into engiyidinga kakhulu vele ngidinga yona investor but bengizama ukukhuluma laba abantu abavele besebenza lezi zinto ze-mine lapha anti mina bengilanda labana abantu abaphekayo abaphekayo laba angikwazi ukuthi uhamba njani okuyinto wakhona bona ukuthi bangi-advise ukuthi hayi khathesi nxa into le ithole so hamba so omunye sengamtshengisa athi yayibona nansi into la wathi makhe wayiphunga ukuhamba egqibile mina ayikho ukuhamba ufaka amatshe mina wena aso into yamanje le ngoba ekuqaleni sasihambe sonke sayidinga sayiswela sithe sihambe kwesibili ngathi ngamtshela ngathi namhla sizayibona ngoba kuyabe ngiyabe ngitsheli ukuthi namhla sizayithola kuyabe ngazenzisi ngiyabe ngingatshelwa ngumuntu kuyabuya nje futhi namhla sizayithola ngihambe ngiyithola. hayi lesopho ukuthi kulo munye ozathutsha lapha encedise utsho njalo hayi vele kusebenza njalo kuza uncedo luzotholakala somehow. So maybe sesiphetha lapha ingxoxo babuDube ukhangela impilo yakho nje uya ku-liberation struggle ukubotshwa ungathi mina lawa ama-regrets kumbe yikho okumele uvele ukwenze? Ama-regrets angilawo
ngithi mina kutsho ukuthi vele bona kumbe yena umdali wavela wakudala yena ngendlela ukuthi ngoba impilo yakho yonke uvele uyibumbile wakubekela nje uzahamba la ungaze uzama ukuthi uyakhona uyale vele na uyohamba phambili kuqala yinto engitsho ngoba uNkulunkulu uhamba phambili kuqala uvele ukwazi khona ukuthi namhlanje uzavuka usenza lokho kusasa uzavuka usenza lokho nalokho nalokho ungazi uyafuna kumbe awufuni kodwa wena uzathwena mawenze into waphumelela usithi wena ngophumeleleyo no uNkulunkulu vele wahamba phambi kwakho ukuthi namhla uyakwenza lokho namhla bayilokho lamhla uzakufa uNkulunkulu uyahamba ukuthi namhla lo ngiyamthatha ngiyahamba phambili vele abe phambili ngasikhathi ngitsho nje angeke ngithi ngiyaregreta kumbe ngithi njani hayi ngithi waziwa uNkulunkulu njengoba zonke into lezi bengizitshelwa ngiziboniswa ngizibone ngamamehlo ayisikho ukuthi into kuthiwa bengibuze emntwini hayi bengibona ngoba nxa ngifika khona kulezi ndawo ezifana nalezi umoya uyafika ngizwe ukuthi lapha kusavuma ngizwe ukuthi hayi lapha sembanjiwe ayisime sorry nyathi yazi ukuthi into lezi zinzima ndoda lezi ngoba kuthiwa umoya enzima ebambeki ngeke ubamba ukuthi ubambile hayi kanti uthi wathi dala idlule wena salumangala kudala sikudlula usekho uzwenthi ngiyababonga amadoda la ngoba yibo abantu asebengenza ngikhuluma so yibo abantu abangenza ngixoxe yibo abantu abazwa ngoba bafika bangixoxisa mnandi asithi especially mfana kanje lo intelligence yakhe inkulu ngangamkhangela kuhle kuhle so ngakibo bakahle kakhulu ayisibo bantu ababi ayisibo bantu ababi yibo ngoba laba ngangibatsheli bonke lizobho ngamtshela ukuthi naso bantu lingabantu bokuhamba labantu kodwa lina ukuthi lingakhokhela abantu alikwanisi alikuphiwanga lilakho athi bintu nxa bethatha umuntu isilusankomo isilindamusi kanti kuyini hayi mani mthatha umuntu njengomuntu yazi mphathe ngendlela hayi uphatha abantu ngochuku umuntu nxa engakhuluma usiyamhwabhela hayi qala ulalele uzwisise ukuthi umuntu ukhuluma ngani uthi ungamzwisisa lawe usibona okay lapha hayi uhamba so lapha uhamba so mina bangenza uPopayi kumbe bangenza indofa kumbe ngiyangithula lami ngibabukele sonke lokho abangenza khona uNkulunkulu uzawabona ikhona anginandaba kodwa labo ondlovu ngamamthinti mina yami ibhayografi soze ngabakali nika linda ngani ngoba indlela elingiphatha ngayo ngesikhiwa kumbe ukuthi undermining uyazi ukuthatha ayinto engalanceda into engasoze yafanceda into nganganceda uqondile waziwa uNkulunkulu mina ngizanceda abancedayo ungancediyo hayi ngizawuma lami khonapho ungikwazi ayisibonga kakhulu Dube siyabonga sibili kakhulu mana ngikuthatha ithuba sikhulume nawe ngiyabonga lami nyathi undoda keswa Ndebele ayikangela ke undoda ke lo nguDube umntanakho yebo ekhaya ungabi emoyeni yethu kwengani wami soluze emoyeni ngakithi kuyamandla singithi emoyeni kwakubuhlungu emoyeni ngakithi kuyatshisa emoyeni yethu kwengani wami soluze emoyeni ngakithi kuyamandla singithi emoyeni kwakubuhlungu emoyeni ngakithi kuyatshisa emoyeni Am I